Niče ko blat trave poslije kiše. Jesi nas pripremio? Možemo početi. Spreman. Počeli smo. U biti bolji je ovaj format podcasta od televizije. Jel pripremate, hoćete odmah izreklamirati to? Pa možeš spomenuti da će krenuti uskoro. Pa mi smo krenuli snimanje. A jesmo. Pa gledaj, pisao sam 10 godina tu kolumnu, to je nekako sve krenulo slučajno. Iz Večernjeg lista su tad Kako je to krenulo? Pa ja sam počeo pisati prvo za jednu emisiju Riječi na trećem programu Hrvatskog radija. Pokojni pjesnik Danijel Dragojević je to osmislio, tu emisiju gdje pišeš na neku riječ zadanu ili možeš samo odabrati riječ. Bilo šta, hoćeš esej, hoćeš neku analizu, objašnjenje riječi, pričicu, pjesmu i tako. I to je nekako bilo prvo zapaženo i u Večernjem listu su tad htjeli malo podmladiti kolumnistički kadar i nekih 10-ak mlađih ljudi od profesora s ovih društvenih komunističkih fakulteta do Srećka Horvata su počeli pisati kolumne. Savez kolumnističke omladine. Ja sam iskreno mislio da ću nekih 10-ak tekstova napisati, ispucati neke meni bliske teme da će to biti to, međutim to je išlo. Svi su drugi otpadali, nakon nekog vremena ja sam išao dalje, krenulo je dvotjedno pa se progusilo na jednom tjedno, pa na kraju 10 godina je to išlo svakog petka. Je bila najčitanija kolumna u državi, de facto do mog ulaska u politiku. U trenutku kad sam odlučio izaći na izbore nije više imalo smisla pisati. Kratki espresso je zvala ta kolumna iz perspektive nekog, ajmo reći, objektivnog promatrača, iako to ne postoji, jer postajem onda svrstan partikularan politički akter na sceni. I mislim da je bila ispravna odluka tada da prekinem s pisanjem kolumne, međutim razvoj ove forme podcasta koji je spasio demokraciju ovakve stvari mi sugerira da treba krenuti sa podcastom. Mediji su u Hrvatskoj kontrolirani, mislim dovoljno je reći da država plaća distribuciju tiska na kioske. Ja sam znao i prije kako ih kontroliraju. Čemu oglas HEP-a preko čitave stranice u Jutarnjem ili Večernjem? HEP monopolist. Ili oni nekakvi kao forum organizira mediji o energetici. Sad oni tu otkriju toplu vodu, ništa novo, ali se neka lova okrene. Međutim, od ovog trenutka gdje ti država izravno plaća distribuciju tiska na kioske, mislim jasno je za koga će igrati. I kad ti vidiš kako mediji djeluju, pogotovo kad se primaknu izbori i pred same izbore, jedino što preostaje nikom se ne moliti nego napraviti svoj medij. Zato sam odlučio krenuti s podcastom, vrlo brzo će to biti, nazvao sam ga Dupli espresso, jer je kolumna bila Kratki espresso, podcast traje duže, a onda uz riječ imaš i sliku od to dupli. Ne produžen jer bi to sugeriralo neku razvodnjenost, nego dupli. A jedan od motiva mi je bio u predsjedničkoj Marinoj kampanji, sam ulovio linkove prema najboljim PR stručnjacima u Sloveniji, misleći da me savjetuju kako poboljšati društvene mreže, ne znam sad, Facebook, Instagram, TikTok. Oni govore samo o podcastu. I tu sam shvatio koliko mi zaostajemo i da je u Sloveniji podcast silno važan kao u Americi. U Americi je podcast glavni politički medij. Ne gleda, kako se to kolokvijalno kaže, svaka baba podcast, ali svaki mikro opinion maker u svojoj sredini. Onaj za obiteljskim stolom ili onaj u birtiji koji najviše zna o povijesti, o politici, kojeg drugi slušaju i slijede, prati bolje političke podcaste. Tako da to su važne. Pa Trump je na podcastima dobio izbore. Koga više briga šta mulja CNN ili takozvani ugledni Guardian piše ili slično. I upravo da nije bilo razvoja interneta, društvenih mreža pa i forma kao što je podcast, mi sigurno ne bi živjeli u ovoj relativnoj slobodi kakvu danas ipak imamo. Uzevši obzir u kojem su smjeru svi nekada ugledni, evo prije svega ti zapadni mediji koji su nama predstavili pojam u kojem smjeru neslobode su išli. Sad, što će se tu događati? Hoće li oligarhije pokušati nastaviti pritisak, što su mi već dijelom bili i osjetili od nekih inicijativa za kontrolom i interneta i društvenih mreža, to ostaje vidjeti, ali je to važan prostor slobode kojeg treba braniti. Da. Ograničene doduše slobode, mi smo već na prvom, ja mislim, ili drugom, na drugom emitiranju smo dobili već žuti karton pred gašenje, nečeg što nije zvučalo baš nešto pretjerano rigidno, ali čak nismo ni mi izgovorili nego gost, a ovdje smo bili uvjereni da ćemo imati potpunu slobodu. To može se uvijek iskoristiti kao reklama. Pa dobro, da, nismo se nešto pretjerano hvalili. Zapravo, ako ćemo
malo me ide na živce ta estradizacija općenito i politike, pa i ovog oblika. To je tako kako je, ali ja imam osjećaj da velik broj političara i velik broj javnih djelatnika predimenzionira neke svoje mikroprobleme, neke nebitne stvari u životu kako bi privukli pozornost, ali to je vrijeme u kojem živimo. Kojoj publici će se obraćati podcast Dupli Espresso? Pa što široj, isto kao i kolumna. Mene je uvijek iznenadilo ili recimo 5. dan ljudi za koje ne bi očekivao da intenzivno prate da su gledali. Jel ga pratite vi danas? Pa ne stigne. Moram iskreno reći da ne stignem. Imam ja i male djece među svojom djecom, tako da je TV okupiran. Tu je Spužva, Bob, Peppa Pig, ove stvari. Evo, sretan sam i utakmicu. Važno kad stignem malo pogleda, tako da stvarno druge stvari na televiziji ne stigne. Bilo je nedavno anketa na Indeksu, ja mislim da je bilo, imali su ove neke ulične ankete i onda su pitali, mislim klince, pitali su mladež, mladince, tko su za njih stari ljudi? I onda kaže, svi preko 30 ili svi rođeni prije 2000. godine. I sad, kako doći do tih ljudi, kako ih uopće kako ih smatrati ozbiljne, kako ih učiniti politički relevantnom publikom? Temeljni hrvatski problem, ovo bez pretjerivanja, je ta politička pasivnost. Meni je tragedija da u drugom krugu zagrebačkih izbora za gradonačelnik izađe 32% ljudi. 32% ljudi, je li to otprilike uzorak politički angažiranih općenito? To je tragedija. A gledaj, bila jedna velika kušnja, to je produženi vikend. Hrvat ne može odoljeti roštilju, ali nije se radilo o tome da se preskoči taj roštilj u nedjelju, nego da se skrati, da se stigne birati. I sad puno ljudi mi kuka, plače, vidi kakav je grad, vidi smeće, vidi promet, vidi kradu ovim svojim udrugama, a znam da je roštiljao da nije izašao. Da nije izašao na izbore. 32% izađe u drugom krugu. O čemu mi govorimo? Gledao sam... Dakle, to je temeljni problem. Nevoljkost ljudi. A kao neko ko je krenuo od nule, dakle, ko je sam teglio štand za predsjedničke izbore na svojim leđima na -5 na trgu i postavljao ga i cijeli dan stajao, skupljao potpise, znam koliko je malo ljudi spremno uopće se išta angažirati. Da, pogotovo sad kad je već... Neki su ljudi osjetili razočaranje, možda su se angažirali pa su već promijenili nekoliko, samo možda se vidjeti... To jest jedan problem, ali previše Hrvata je nažalost uljuljkano u smislu da će im neko drugi će rješavati probleme, netko drugi će se angažirati, neće niko. Pa evo ti situaciju u Zagrebu, sad je već prošla godinu dana ove vlasti. Ništa se neće novo pojaviti u Zagrebu. Opet će ti biti isti fajt kakav je bio i lani, sad samo malo s drugačijim startnim pozicijama. Što to znači? Hoće li se gospođa Selak Raspudić ponovno kandidirati za gradonačelnicu? Njena namjera nije ni bila da se kandidira, nego ono što smo nakon dobrog rezultata na predsjedničkim, gdje ona dobila 10% ravnomjerno u cijeloj Hrvatskoj, u Zagrebu i više od toga, nama je bilo jasno da će, ako nešto ne pokušamo napraviti, Tomašević pobijediti u prvom krugu, a da će možemo SDP dobiti 2/3 većinu u Skupštini. Da se to dogodilo, oni bi mogli reći Zagreb je naš. Sasvim drugačija bi bila i atmosfera, nekako i osjećaj svih ljudi u Zagrebu. Mi smo intenzivno, ne bi sad sva imena nije više ni korektno ni važno, ali neka 2 mjeseca su mi nagovarali ljude za koje smo procijenili da bi bili dobri kandidati, nestranački ljudi, uglavnom dokazani u nekom upravljanju kao menadžeri i to, da se kandidiraju. Mi bi dali svu političku potporu i sav taj politički kapital kojeg smo stekli. Neće, Hrvateki se neće izložiti. Na neki način Marija se žrtvovala, jer to njoj nije trebalo. Nama ta kandidatura nije trebala. I stvar je prošla iznenađujuće. Mi smo preskočili HDZ, ušla je u drugi krug. Zagrebčani, sva kampanja Možemo se temeljila, što vidimo sada da je palo u vodu sa priznanjem Koste Kostanjevića, da je protiv njih neka mafija, pa to su HDZ-ovci, to su Bandićevci, stare strukture i onda dobiješ potpuno čistu situaciju u drugom krugu, Tomašević i Marija. Nema HDZ-a, nema mafije, nema Bandićevaca i ona dobije skoro 43%, ali je tragedija što je 32% ljudi samo izašlo. Da nije bio produženi vikend, bilo bi već drugačije. Jer njihovi su svi izašli. Dakle, Tomašević je dobio otprilike onoliko koliko je dobio u prvom krugu i to je njihov plafon i ono što njih drži, kao i HDZ na razini države, je upravo niska izlaznost, jer su ljudima ogadili politiku, njihova klijentela svakako izlazi i tu vladaju. Imao sam, možda sam to, ne znam jesam li spomenuo, ako nisam sad ću.
imao sam priliku, pratio sam saborsku TV kao većina Hrvata, oko 10-11 navečer, bilo ih i 50, ja mislim, pratitelja, od toga vjerojatno 49 s druge strane saborske govornice. Ali Opara je imao jedno zanimljivo opažanje i mislim da je vrijedno ovoga spomenuti. Ga kaže, trebamo promijeniti pristup ljudima koji prate politiku ili koji ne prate politiku. Uzimamo nekakve, evo sad on je uzeo za referentnu godinu 2016. kad praktički neprekidno vlada jedna te ista garnitura. Ljudi koji su tada birali vlast, koji su bili politički relevantna javnost koje se ciljalo, imali su, reći ćemo, 65 plus godina, danas je upitno koliko je njih među živima, 10 godina nakon toga. I onda, dakle, kad gledamo koliko se smanjuje postotak izlaznosti na birališta, zapravo se to može pretpostaviti da se radi zapravo o biološkom procesu, odnosno da se ne pomlađuje biračko tijelo, da se ne obnavlja. Pa gledaj, ja pretpostavljam toj generaciji, to ti govori izlaznost na prvih nekoliko izbora, da je bila čudesna stvar, koje mladi danas nisu svjesni, da ti uopće imaš slobodne izbore na kojima se svatko može kandidirati. Da. Izvoli, skupi potpise i kandidiraj se. Dakle, ti si imao lakrdiju od izbora. To ti je najbolje definirao Attlee, ovaj engleski premijer koji je pobjedio Churchilla 45. On je nazvao te izbore Titove u Jugoslaviji da je to kao utrka s jednim konjem. Dakle, ti si imao kao neke, recimo smiješno me ljevičari kad kažu, eto, žene su u Jugoslaviji dobile pravo glasa. Pa kako pravo glasa kad je samo jedna lista ta partijska? Na tim prvim izborima to se zvala lista Narodne fronte, uglavnom komunistička partija drži uz malo par ukrasa koje su kasnije sve šutnuli, i imaš takozvanu ćoravu kutiju, to je ako ne želiš za Narodnu frontu ubaciš tu, ali dole nekav lim koji odzvoni pa te onda dvojica u kožnjacima dočekaju. I znači, de facto, 45 godina su ti tako izgledali izbori i sad ti zamisli ta generacija. Ja sam imao 14 godina kad je to otišlo k vragu, pa mi to nije bio takav fetiš. Ali neko ko je imao tada 40-50, koji je gledao tu farsu i sad dobiješ konačno slobodu i mogućnost izbora, njemu je velika i važna stvar da on izađe i da on zaokruži nešto, izrazi svoje mišljenje. Ali ovo što kažeš, da, moguće. Ta generacija kako odlazi, mladi u tome ne vide vrijednost jer se ne sjećaju. Njima je to samorazumljivo, ali nije sloboda i demokracija samorazumljiva. To je neko izborio. A nažalost, kao u svemu drugom ti je to tako, druga, treća generacija ne zna cijeniti ili prokocka ono što je ranije stekla. Ja stvarno, evo, i kroz ovih 5 godina u Saboru vidim koliko svaka generacija, ali doslovno svaki naraštaj se mora nanovo izboriti za slobodu. Koliko je sloboda u svakom pogledu krhka stvar i koliko svaka vlast i moć nastoji ugušiti. Korona ti je najbolji primjer. Ja nikoga od ovih velikih antifašista takozvanih. Imali su priliku nečeg što je mirisalo na fašizam i totalitarizam u vrijeme stožerokracije, pa su ko miševi se držali u skut HDZ-a i Vilija Beroša. I možemo i SDP. Nisam ih tada čuo, niti vidio ikakvu hrabrost. Ili s druge strane, da se vratim na ono gdje smo bili krenuli u početku, ovaj chat control. To je ozbiljno krenulo u Briselu i Plenković je bio za to. Ja sam ga pisao na aktualnom satu, pa ćete vi stvarno to podržati. Pa znate, kaže, vi imate djecu, ja imam djecu, pa kao eto za zaštitu naše djece, oni nama trebaju ograničiti slobodu na društvenim mrežama. Međutim, kako je Njemačka odustala od toga, nekako je to onda propalo barem za sad. Ali ti osjetiš stalan taj pritisak gdje ti nastoje dokinuti slobodu. I zato kažem, svaki naraštaj se nanovo mora izboriti za granice svoje slobode. Je li tome rješenje elektroničko glasanje? Sve, mi smo od početka se zalažemo, dakle, za veću participaciju građana i za olakšavanje sudjelovanja građana u procesima odlučivanja. Dakle, olakšati ljudima glasovanje. Pa evo, ima jedan stari korak prije toga, dopisno glasovanje. Pazi, Bosna i Hercegovina, koja je urušena, disfunkcionalna država u svakom pogledu, ima dopisno glasovanje i to funkcionira bez problema. Nikad se niko nije žalio. Furio Radin, on glasa u Italiji najnormalnije, dobije ove obrazce, glasa, zapakira, vrati. Zašto u Hrvatskoj nije moguće, recimo, dopisno glasovanje? Evo, kao korak prema e-glasovanju. A da ne govorimo o zakonu o referendumu, nigdje u Europi nema toga da ti moraš 10%
biračkog tijela skupiti potpise da bi se uopće raspisao referendum. to... A i onda, ako ti nije po volji, Ustavni sud, koji je rezultat trgovine HDZ-a i SDP-a, ti može reći da ništa tu nije neustavno, ali možda pitanje dovodi u zabludu birače, pa mi rušimo taj referendum. Evo, to je, sad ću to je malo duže artikulirati ovo pitanje, pa ću moći popiti u miru. Ima li smisla uopće razgovarati o proširenjima, recimo, pogotovo na elektronička, dopisno ne toliko, dok se politički ne opismeni, odnosno dok se ne promijeni pristup političkom opismenjavanju nacije, pogotovo mladih, što to konkretno zapravo želim reći. Dakle, uvijek se politička angažiranost, naravno, najveći podražaj su za vrijeme izborne kampanje. Za vrijeme izborne kampanje onda može biti i nekakvih, bilo jesu li to hibridni ratovi, jesu li to nekakve hibridne kampanje ili su to jednostavno oportunističke nekakve kampanje koje mogu zaista polučiti neki uspjeh. Bogu hvala, u Hrvatskoj, u prošlosti hrvatskog parlamentarizma imali smo ih i više nego dovoljno je prisjetiti se, evo nek se ne naljuti gospodin Pernar, imali smo njega koji je kao aktivist došao za sirotinju, za deložirane. Danas, ne baš toliko puno vremena nakon toga, on stječe slavu i publicitet tako da, ne znam, piša po sirotinji, po deložiranjima. Dobro, ja sad ne znam je li on njih trola ili želi osvijestiti. Nebitno, ali mislim, narativ je, dakle, dijametralno suprotan. Ali hoću reći, dakle, postoje takve tendencije, postoje to, dakle, praksi. To je viđeno, dakle, da postoje političke liste, opcije koje budu ovako instant. Dobro, ali to ti je vrlo pipljivo pitanje, tko će to odrediti, tu granicu. Ko je bolja adresa od filozofa za pipljivo? Jer evo ti nedavno sam bio u tribini, drugi put sam im se odazvao, uvijek ispadne dobro i zanimljivo, srpski privrednik. Da. I sad govorim o toj farsi u Jugoslaviji tih izbora, citira Metlija kao utrka s jednim konjem vamo tamo, onda Hrvoje Klasić kaže kako je Tito Dubčeku na pitanje Dubčekovo, pa zašto ne dozvoli još nekoliko stranaka da se kandidiraju, rekao, ali onda bi pobjedile ne demokratske, nego srpska stranka, hrvatska stranka, znaš, pa bi se to raspalo. Dakle, ja mislim ono što se ne može u slobodi održati, ne treba ni opstajati. U tom smislu nisam sklon toj vrsti reduciranja. Različitih prijedloga ima oko toga. Nekada je, recimo, kad je kretalo glasovanje više stranače na zapadu, prvo je bio nekav imovinski cenzus. Dakle, mogli su samo ljudi koji su posjedovali određenu količinu zemlje ili koji su plaćali određenu količinu poreza imati glas. Neki danas spominju da bi svi nama, koji smo roditelji maloljetne djece, pazi, to dijete će sutra tu živjeti, raditi, privređivati, puniti mirovinske fondove. Neki kažu da bi mi svi trebali imati onoliko glasova koliko imamo i djece na sebi. Jer su oni budućnost. Dakle, različita su tu gledanja nekako i prijedlozi. Neki kažu da treba elementarni test inteligencije da bi se pristupilo glasovanju. Dakle, barem do one minimalne razine poslovne sposobnosti ili elementarne pismenosti. A jesu li to glupe ideje? Svaka ta ideja ima nekakav svoj razlog i argumente. Ono što imamo je nekakva, ajdemo reći, razina nekog konsenzusa. Ali, evo recimo ovaj korak, meni nije jasno zašto mi BiH i Italija imaju dopisno glasovanje, a mi ne možemo imati dopisno glasovanje. Evo. Da. Ali dobro, evo, vraćam se na ovo. Dakle, htio sam pojasniti, kad ideš, ne znam, u srednjem vijeku, ideš u neku bitku, u neki rat, daš čovjeku mač, ali valjda ćeš ga naučiti rukovati s tim mačem prije nego što ubije nekoga do sebe, jel? Napravi veću štetu. Ali nema uputstva za upotrebu demokracije, to je problem. Da. Pa dobro. Dobili smo demokraciju, ali bez uputstva za upotrebu. Pa upravo o tome se radi. Dakle, ne znam koji je to, 3., 4. razred gimnazije, imaš politika i gospodarstvo i sada uče tamo takve, bar smo mi učili, takve gluposti, to je, dakle, izađeš van iz te škole, nisi spreman, nemam pojma što su izbori za Zagrebačku gradsku skupštinu, nemam pojma što je ne znam, tada prirez porezu na dohodak. Nemam pojma ni o čemu, ali ja znam, ne znam, da se društvo, odnosno da kod nas je, ne znam, u to doba ili polupredsjednički, danas parlamentarni sustav i tako dalje. Ali dobro, evo da te utješim, ima jedna učiteljica, a to je nužda, kad se voda zalije za uši. Dakle, meni je žao to reći, ja bi stvarno volio da do toga ne dođe, iako bi to politički išlo nama u korist, ali sljedeći parlamentarni izbori će se sigurno održavati situacije ekonomske krize i socijalnih napetosti. To je jasno. Ti to vidiš po potezima sadašnjih vladajućih. Koji su to? Evo ti recimo zadnje, pod krinkom antiinflacijskih mjera,
država gleda da posrče love tamo gdje još malo nešto ima gdje ljudi privrede. Pazi, oni time izravno protiv se suprotstavljaju, to je nekoliko stotina tisuća ljudi, su mali iznajmljivači, obrtnici, paušalci, mali poduzetnici. Ali oni očito već procjenjuju da će imati problema skrpiti proračun za sljedeću godinu i ulaze u te procese. Dakle, izbori će se održavati u situaciji ekonomske krize i tu sam siguran da će biti veća izlaznost. Jer dok Plenki čašćava, dijeli ovu lovu koja nije zarađena, pa što ti je inflacija? Upita Andreja Grubišića ili bilo koga ovog hladnog koji će ti reći kako jeste ekonomskog stručnjaka. Inflacija nastaje iz raskoraka monetarne mase i stvarno realno proizvedene vrijednosti. Raskorak može nastati tiskanjem novca najčešće ili da dođe neka lova koja nije zarađena. Nama je lova dolazila, nismo je usmjeravali prema nikakvom rastu produktivnosti. Produktivnost je naš temeljni problem, nego je Plenki dio odlazio na korupciju, a dio na ovo čašćavanje i onda imaš situaciju koju imaš. A sad kad to presuši, a presušit će, onda nastaje problem. Upravo zato sad država nastoji posrkati lovu gdje još uvijek ima. A za 2 godine pred izbore bit će još gore. Je li legitimna pretpostavka da je početak tog raskoraka došao 1. siječnja kad je uveden euro, kada je velik broj sivog ili crnog novca pušten u optjecaj u obliku gotovine? Moguće je da je i to. Mi smo se suprotstavljali srljanju u euro. Srljanju. Vrlo jednostavno... Jeste potpisali, Marko? Jeste potpisali? Ne. Postojala je, dakle, pravilo, uvjet da zemlja koja hoće uvesti euro mora biti među 2 sa najnižom inflacijom. U slučaju Hrvatske to nije poštovano. Pa nije bez veze uvedeno to pravilo. Zašto je uvedeno? Zato što je praksa kod svih zemalja koje su ranije uvodili euro pokazala da on dovodi do dodatnog skoka inflacije i cijena jer svi love u mutno. Vrlo banalan, najbanalniji primjer, kava u Trstu. Mile lire je bila, 1000 lira, to je bila otprilike 1 marka, čim su uveli euro, 1 euro. Jer dolazi do nekakvog spontanog kao kartela. Evo ti si kartelo, pa to ti je blisko. Dakle, ne mislim da su se sad svi vlasnici barova u Italiji dogovorili ajmo mi dići kavu na euro. Nego nekako prešno, što da ne, ajmo matematička racionalizacija. I onda ti ostane to na euro, a čovjek koji je važno popit kavu pa neće tu baš gledati. Dakle, uvoditi u situaciji relativno visoke inflacije euro, znači doljevati benzin na vatru. A mi smo to napravili. Kako se u Trstu naručuje kratki espresso? Ristretto. Oni kažu ristretto. Ali zašto se kod nas mora, ako želim dobiti obični espresso, ja moram tražiti kratki espresso, jer inače dobijem čorbu i fali mi samo rezanci. To su običaji. I kao što ti je macchiato u Italiji dolazi od makija, što znači mrlja, macchiato bi bio espresso sa par kapi mlijeka. A kod nas je macchiato ova dječja kafe latte, što oni zovu više mlijeka. Bijela kava. Da. To su ti patnje nas, talijanista, neke stvari kad vidimo, ali nosimo se s time. Uglavnom, da se vratim na euro. Mi imamo posla sa eurofanaticima. Plenković je eurofanatik. On je, njemu je veliki, njemu je Brisel sve i sja, razumiješ? To je njegov najviši horizont. On u svojoj političkoj imaginaciji nema ništa više od toga. On nema neku Hrvatsku, onu sanjanu, pa da ga to vodi kao ideal. Nego njemu je ovo Brisel i evo, to je vrhunac čovječanstva. Ja sebe definiram eurorealistom. Dakle, mene zanima Evropska unija kao i sve druge asocijacije utoliko što se kroz njih može poboljšati hrvatska pozicija i pojačati hrvatski interes. Ništa drugo. Dakle, mislim da nisam eurofob. Eurofob bi bio onaj koji je protiv Evropske unije želio propasti raspad, bez obzira da li ona možda i u hrvatskom interesu. Mi trebamo uvijek vagati. Eurorealistična bi bila ta neka pozicija. A oni su eurofanatici. Dakle, nas ništa nije tjeralo da uvodimo euro. Nismo bili obvezni. Imaš puno zemalja koje ga još uvijek nisu uvele, a prije Hrvatske su ušli u Evropsku uniju. Možda će uvesti ako procjene u nekoj situaciji da im je u interesu. Do sada su procjenjivali da nije. Mi smo zasrljali i, nažalost, to plaćamo inflacijom na koju su se onda nadovezale neke stvari. Sve one muljaže u koroni, pa vrlo specifična struktura našeg gospodarstva vezana za turizam, gdje imamo taj šus cijena na ljeto, pa onda ostanu. I onda još ovo što je zadnjih godina dolazi, ovaj briselski novac, ovo otpornost, je li to, a nismo ništa otporniji nego se čašćavalo i mažnjavalo, a onda dolazi stvar na naplatu i tu smo gdje smo. A onda ti još pod krinkom
antiinflatornih mjera, udaraju nove harače da pokupi država lovu gdje još ima. A to je ti njihov stari modus operandi, znaš, kao oni, što ti je bila Istanbulska. Oni žele zaštiti žene od nasilja. Pa ti onda pod krinkom zaštite žena od nasilja uvaljaju rodnu ideologiju zakonodavstva. Ili ovo što Plenković je meni odgovori na aktualcu kad su gurali taj chat control. Pa znate, to je za zaštitu moje i vaše djece i to kakve veze to ima sa zaštitom djece što će nama gubicu zavezati. Da. Dobro, moj je posao da djetetu onda ne da mobitel u prvom redu. Dobro, koja je pozicija stranke Drito po pogledu, evo sad ste spominjali zaštite hrvatskih interesa, koje biste hrvatske interese voljeli štititi u Brislu, koje biste politike zagovarali osim ovih malo čas spomenutih, dakle zaštite malih i srednjih poduzetnika? Ovako, ono što je važno znati da je puno lakše sada što se tiče tih negativnih tendencija iz Brisla nego što je bilo do prije samo godinu dvije. Trumpova pobjeda je očito razbucala globalno nekakve oligarhije, između ostalog i ovu briselsku. Ovo što se događa na evropskoj političkoj sceni, AfD je danas prva stranka u Njemačkoj, potpuno je drugačija situacija u Francuskoj nego što je bila prije samo par godina, navela i te briselske elite da reteriraju. Dakle, ja 5 godina već nekoliko puta godišnje, Plenković na početku iz aktualnog sata je točka njegova izvješća sa sastanaka Evropskog vijeća. To je vrlo korisno i instruktivno jer tu vidiš što se događa u Briselu i kamo stvari idu. I došlo je do golemog zaokreta. Golemog zaokreta. To ti objašnjava zašto, recimo, lani isti taj Plenković koji je isključivao struju Thompsonu na dočeku 2018. iz Rusije, s djecom ide dan prije koncerta s njim se naslikavati. Ne zato što je on prohrvatao, što se on prosvijetlio preko noći, nego jednostavno još se stvari promijenile globalno, oni love uvijek aktualne trendove. Dakle, evo krenut ću ti od zelene ideologije. Ti si imao suludu, samoubilačku, zelenu klimatsku religiju, to je parareligija, to veze nema sa znanošću, koja je imala i svoje lice, karikaturu Gretu Thunberg, ako se sjećaš što je sve išlo. Njemci su tu ispali najveći idioti jer su pogasili nuklearke. Sad odjednom sve se okrenulo. Odjednom Pariški sporazum više ne mora se ispoštovati, odjednom nuklearna energija je zelena, pazi. Pa ja velim, uskoro će i čumur biti zeleni. Odjednom, kaže, mogu se i te odredbe mijenjati u skladu sa novim znanstvenim spoznajama. A sad vidimo te cure malo i te spoznaje da nećemo baš svi pocrkati od vrućine, od klimatskih promjena za par godina. Dakle, odjednom sve fleksibilno promijenilo se. Druga stvar, migranti. Pa pazi, ja prije 10 godina, spominjali smo tu kolumnu, najčitanija možda kolumna je bila maženje poskoka i vabljenje migranata. Jer bila je vijest, priglupa neka turistkinja išla na Biokovo i sad vidjela poskoka i ona mazi zmijicu. Ona je neka veganka i to je naravno ujeo je poskok i sad je nosi dolje serum, traži, spašava je život. Ja uspoređujem tu idiotsku svijest dekadentnog zapadnog čovjeka sa ovim kako se oni odnose prema migrantskoj krizi tada. Ti par milijuna ljudi iz ratom zahvaćenih područja, muškaraca, 90 i nešto posto mladih, puštaš bez ikve sigurnosne provjere. Ja sam već tada pisao da će se dogoditi ovo što sad događa u Njemačkoj politički. Ko će narasti? Prije toga. Legli mi za vrat. Pazi, pater Tvrtko Barun mi je zalegao za vrat. Ja ne čovjek, pa će on mene naučiti što je ljubav i tako dalje. Kad sad se to sve potpuno okrenulo, dakle zadnjih godinu dana na izvješća ta sastanaka Evropskog vijeća Plenkijeva, nikakva se više integracija migranata ne spominje. Nego brzo izbacivanje, sigurne zemlje porijekla, sigurne treće zemlje. Odjednom su kuli ove ideje što je krenulo u Italiji, da ih uopće ne puštaju na teritoriju Italije, nego u neku luku, zatvor u Albaniji ili Danska, čini mi se, u Ruandi da je htjela. Pa ti čekaju u Ruandi, hoćemo li ti odobriti azil ili nećemo. Dakle, potpuno se okrenulo oko migranata, oko ovih klimatske te religije i danas je lakše. Međutim, bojim se, ako bi došlo do promjena u Sjedinjenim Američkim Državama, da se vrati ona vrsta administracije demokratske kakva je bila, da bi to značilo možda ponovno opletenje ovih globalističkih mreža i nastavak stare briselske politike. Dakle, treba biti spreman na tu vrstu otpora, iako trenutno, kažem ti, je popustilo. Trenutno većinu onoga što dolazi iz Brisela nije problematično. Da, ajmo napraviti digresiju jednu, ako ćemo se vratiti opet u osnovnoškolsko... I oprosti, ovo pitao si me za Drito. Dakle, ono što je najopasnija tendencija bila je ukidanje jednoglasnosti odlučivanja unutar EU.
ovo što ne zovu kvalificirana većina. Pa to ti je Francuska i parovi veliki ozbiljno gurali. Pa znaš šta to znači? Dakle, da ponovo, nakon svih povijesnih hrvatskih iskustava, da o nama može neko odlučivati mimo naše volje. To je za izaći iz EU. Kakve god posljedice bile. Krleža ima jedan esej 10 krvavih godina. Piše ga 1928. razočaran, izgrožen onim u što se pretvorila ta prva Jugoslavija, ili srpska dominacija i sve ostalo, i kaže stari cinik kako Hrvatima se događa da srljaju neke zajednice, tako je bilo i sa Mađarima, i sa Austrijancima, i sa Srbima u prvoj Jugoslaviji, preko noći, iz kojih se onda desetljećima ili stoljećima čupaju. I kaže Krleža, to je u skladu s onom narodnom izrekom da udovac koji se ponovo oženi nije zaslužio ni da mu umre prva žena. Eto, tako stari cinik kaže. Sad, hoće li se nama ponovo dogoditi da nakon što si stekao državu i samostalnost, što je golema stvar, pa ti imaš narode brojnije od nas kao što su Kurdi koji nemaju državu. Imaš narode sa većom prošlošću, ruku na srce i kulturom kao što su Katalonci, pa nemaju državu. Kako nemaju? Pa imaju Španjolsku. Dakle, bore se, čelnici su im u zatvoru da... Nitroglicerin pod jezik. Vidi, dakle, izboriš državu, imaš je par desetljeća i onda uđeš u okvir gdje bi ti bilo bolje, gdje bi sve to digao na jednu višu potenciju, i onda ti ukinu pravo jednoglasnog odlučivanja i od tebi može odlučiti Njemac, Francuz, ne znam, Luksemburg bez tebe. Pa to je katastrofa. Sad, u tom smislu, mislim da umjesto ovog sluganstva Briselu, Macronu ili kome već, ne da mi moramo isplesti jednu mrežu savezništava među državama manje i srednje veličine. Dakle, od baltičkih država do Hrvatske, do Portugala, ako hoćeš, da tu se traže zajednički interesi prema ovim velikim centrima moći tipa Pariz, Berlin. Bili se mogli oni usuglasiti, odnosno bismo li se mi mogli usuglasiti s njima i zauzeti neki zajednički stav? Pa evo, primjerice, sigurno se možemo usaglasiti da nećemo pristati na ukidanje jednoglasnosti u odlučivanju. Spominjali smo sad ove klimatske promjene, inače, kratka digresija, mi se nalazimo u interglacijalu, barem su nas tako učili, dakle, između dvaju ledenih doba zazivati borbu protiv zatopljenja, bilo bi otprilike nepametno, ajmo to tako reći. No dobro, tko je financirao to? Što mislite intimno ili politički deklaratorno? Što mislite tko je financirao te agende zelene, zelene održivosti, bla, 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 bla. Komu bilo u interesu da Njemačka ostane bez kompletne autoindustrije, a da mi danas vozimo džilije po gradu? Treba vidjeti u čijem je interesu to. Znači, ko na kraju profitira. Imaš ljude koji rade svjesno iz interesa, imaš korisne budale. Dakle, njemačka nacija je očito dobrim dijelom došla u fazu dekadencije i idiotizacije gdje je dobar dio njih i vjerovao u to i glasao za zelene, za lijeve koji su onda provodili takve politike. Pa ti izgasiš nuklearke, a onda ti proglase da je nuklearna energija zelena. Ispadaš zadnji idiot. Dakle, dovoljno je zbrojiti ko je od toga svega profitirao pa da se vidi koja su doba. Neki su profitirali tu politički na to moraliziranju, koje to oni se o zemlji brinu, zamisli. Sad jedna od izdanaka... A neko je u svemu tome jasno zaradio. Da, jedan od izdanaka posljedičnih odnosno prekida toga, ali i tih globalnih energetskih ratova je i ovaj sukob na Bliskom istoku, odnosno u Perziji, koji izravno i utječe na opskrbu naftom, dakle, Dalekoga istoka, koji je ujedno i najveći potrošač nafte. Ili imate izgrađeno mišljenje komu biste se u tom sukobu, neću reći priklonili, jer mi nemamo komu priklanjati, ali kako je vaše mišljenje o tom sukobu? Je li to tako prozaično, kako nam kažu mediji, eto, Trump je poslušao Netanjahua, pa oni su tamo? Gledaj, kad uđeš dublje u to, dakle, imaš jednog na hrvatskoj javnoj sceni aktera, dva čovjeka o tome vrijedi ih čuti. Suprotna mišljenja imaju. Ali imaju obojica nešto što drugi koji to komentiraju nemaju, a to je znanje jezika i korištenje primarnih izvora. To su ti Boris Havel, kojeg pozdravljamo u idućoj epizodi, i Hasan Diab, novinar. I ono što je meni zanimljivo i simpatično, taj Havel kojeg su napadali je na svoj kolegi zvao Diaba. Iako je Diab njegov neistomišljenik, Havel ga je zvao da projicira svoj film o zločinima izraelske vojske u izbjegličkim logorima u Libanonu i sve ostalo, da se čuje njegova verzija.
Dakle, Haso Dijab, arapski je njemu materinski jezik, braća mu žive u Beirutu, zna iz prve ruke. Havel zna izvrsno hebrejski i čita arapski. Dakle, to su ljudi od kojih možeš naučiti što je dolje. Arapsko-izraelski rat, Havelova opsežna knjiga me puno stvari naučila, u biti me naučila koliko je dubok i davan i drevan taj sukob. Puno prije i nafte i financijaša i svega ostalog, u osnovi je to i religijski sukob. Dakle, kad vidiš te primarne izvore i islama, stajalište prema židovima, pa i prema kršćanima, Zimije, Ćafir i ostalo, shvatiš da je to preduboko. Nije u svim fazama povijesti taj sukob bio izravan, ali uvijek je nekako bio latentan, ovisno o odnosima moći. Međutim, prolazila su i kolonijalna carstva i velike ideologije i komunizmi i fašizmi i nacizmi i sve ovo, ali ta neka podjela i sukob je oduvijek tu. I sad, da mi nešto tu solimo pamet, niko nas ništa ne pita, pazi, Evropsku uniju niko ništa ne pita ni oko Ukrajine, a kamoli oko Bliskog istoka, a unutar Evropske unije nas na kvadrat niko ništa ne pita. Dakle, ono što možemo ljudski i humanitarno i na temelju nekih naših iskustava, rata i poraća, rada s traumatiziranom djecom, primjerice razminiravanja, postoje te neke stvari gdje Hrvatska ima znanje i iskustva koje druge zemlje nemaju, gdje stvarno može ljudski i kršćanski pomoć, ali to nešto da mi razbijamo glavu. Pa pazi, ljudi su meni nevjerojatni. Za krvi će se i raspravljati ko je za Iran, ko je za Izrael, a nije izašao na lokalne izbore u Zagrebu. Roštiljao i sad mi tu cmizdri vidi šta Senf radi, smeće smrdi, odvozi se jednom tjedno, radovi mu 3 mjeseca, gužva čepovi i plaća te bizarnosti s najvišim prirezom u državi. Ali on razbija glavu oko Irana i Izraela, ovdje ne izađe na izbore. Pa nemoj maj. Kako onda ocijenite ovo što je Milanović radio? Dakle, on je bio decidirano, dakle čovjek je prespavao ozbiljne vanjsko-političke promjene, nije ni komentirao, mislim, jel? A kamoli da je imao neke inicijative, ali nije ih ni komentirao. I onda osjetio potrebu letjeti. Pa on nekako intenzivno mlatara, ne parazi stvari, a onda ode nekritički uzmi. Zanimljivo je bilo proanalizirati njegov odnos prema Orbanu. Dakle, najgore je Orbanu ovo sve, kod da Guardian čitaš ili ove plitkoće ljevičarske. Onda odjednom dobar s Orbanom, valjda kad se upoznalo, kliknulo, pojela večera i tako dalje. Tako da ide tu iz neke krajnosti u krajnost, ali puno su tu ozbiljnije stvari. Ja bih volio da on izađe sa tim popisom 23 osobe koje on predlaže za ambasadore i konzule. To bih jako volio vidjeti. I ne znam zašto ne izlazi s tim. Ako su to stvarno tako izvrsni kandidati koji će dostojno predstavljati Hrvatsku u svijetu, pa bila bi mu čast da se to objavi. Da. Međutim, očito su opravdane sumnje da je tu gurao neke stare političke prijatelje zbog nekih zasluga koji apsolutno ni po čemu ne zaslužaju ta mjesta. Da, ljudi potcijenjuju koliko je zapravo važno za hrvatske nacionalne i strateške neke interese, koliko je važna zapravo hrvatska diplomacija. Uvijek volimo uspoređivati kako Srbi imaju jako diplomaciju, ali kod njih nema ovo. Dakle, ne znam šta bi ti rekao, slušaj, ovo moje prvo gostovanje legendarno, to pogledaj, nije što sam ja, ali dakle, zadovoljan sam na ovoj tribini Privrednikovoj. Da. O Thompsonu. Da. I sad, ajde, išla tribina, bla, bla, i na kraju diže se jedna gospođa, ne znam, onako leopard uzorak, izvrijeđa. Dobro, ona nisam na nju mislila. A to je bila srpska veleposlanica. Da. I sad imam ja malo ove mostarske škole i ulice i ja njoj kažem, ali dobro gospođo, pa nemojte imati predrasuda. Thompson je naš dinarski Dilan. Evo, kad dođete kući, natočite čašu vina, malo se opuste i puste Thompsonovu pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. I velim, probajte osjetiti malo taj duh tog našeg dinarskog Dilana. I sad žena zabeze, ne može, ona ne zna ili ja nju zezam, jer sam stvarno ozbiljan, tilt totalni. Ali zamisli ti, ona u sred Zagreba daje sebi za pravo, mimo svih diplomatskih uzusa, da se ustane i da tu sad docira. A nas u Beogradu predstavlja komunistički nesvrstani kadar Hido Biščević, čovjek u poznim godinama, bez ikve energije, koji ne radi ništa. A žena mu je neka gatara koja ima i stranicu tu, ona neke astralne čisti i tako dalje, navodno u hrvatskom veleposlanstvu.
Pitaju je li treba spustiti na pola koplja hrvatsku zastavu na veleposlanstvu za vrijeme Oluje, a dao je sebi za pravo da se prepucava sa predstavnikom Hrvata u Vojvodini u srpskom tjedniku u Hrvatskoj. Pa to su, mislim, šta Hido Biščević radi u Beogradu još uvijek? Pa je li moguće, u Beograd bi trebao slat najjači, najenergičniji, najdomoljubniji kadar. Oni drže Hidu. I to je zadnja osoba oko koje su se složili Plenković i Milanović da se imenuje tamo. I sad dolazimo do ključne stvari. HDZ, SDP, Možemo, to su ti grane istog stabla. Ono što sam isto mogao vidjeti u niz navrata u Saboru. Ovo što ti govorim, toga nije svjestan svaki zastupnik ova boranija HDZ-ova ili SDP-ova ili Možemo. Ali ovi glavni jesu. U cijelom nizu ključnih strateških nekih odluka i trenutaka oni su na istoj strani. Sjeti se recimo u koroni, sjeti se kako se zajednički suprotstavljaju u bilo kakvoj promjeni izbornog zakona i većoj demokratizaciji, sjeti se kako su trgovali uvijek do sad oko Ustavnog suda i zadnji eklatantan primjer izbor predsjednice Vrhovnog suda. Kako to da odjednom Milanovićeva kandidatkinja valja HDZ-u i glasovanje u Saboru, 120 zelenih točaka za, cijeli HDZ, cijeli SDP, cijelo Možemo, sva druga ova sitne stranke, samo 2 crvene točke protiv, Marija i ja. A radi se o tome da su svi oni vidjeli klasificirani dokument kojeg smo vidjeli nas dvoje, gdje stoje stvari koje tu osobu čine nespojivom sa funkcijom predsjednice Vrhovnog suda u Hrvatskoj. I znajući to, kompletan SDP, HDZ i Možemo glasaju da takva osoba dođe na čelo suda. Dakle, to su grane istog stabla. I situacija u Hrvatskoj ti je sljedeća. Borite se vi za vlast unutar zadanih okvira, najčešće će to ići ritmom 2 mandata HDZ, 1 ljevica, pa 2 HDZ, pa 1 ljevica, sad je spletom okolnosti 3 puta bio HDZ, ali ne dirajte u one osnovne točke moći i sistema. Onda, usput ćete oni malo folklorne ekstremne desnice, ekstremne neke ljevice davati prostor, ustaše, partizani, vamo, tamo, sve to važno, ali nije to primarno, a u biti da se ništa ne mijenja. I njima je problem jedino ona opcija koja je izvan te šeme. Zato mi primjerice smetamo svima. Dakle, ti sad proanaliziraj. SDP i Možemo, sva njihova kampanja je da je drito žeton HDZ-a. Po čemu mi bili žeton HDZ-a? Pa oni glasaju isto koji HDZ u ključnim stvarima. Mi nikada. S druge strane, HDZ i njegovi pseudodesni telal će ti reći, nešto ideološki moratorij, znaš, on će dovesti, to ja poludio po stare dane, pa nemam drugo šta raditi u životu nego ljevicu dovoditi na vlast u Hrvatskoj. Ali to ti je pokazatelj da sistem ima neka svoja pravila, dobro, ali legitimno, a sve što je izvan sistema da treba ugušiti. Vi ste napisali u ovoj deklaraciji, zapravo ste unaprijed odgovarali, ali legitimno su ta pitanja. Ne možete to zamjeriti ljudima kad kažu ako dođe do, ako bi došlo do izvršnog. Naravno da je to pucanje samo sebi u nogu odgovarati na to pitanje. Ne, ali to je... Legitimno je pitanje. Ma nije to ni pucanje, gledaj. Aha, HDZ ćeš dovesti na vlast. Pa zašto bi glasalo za tebe onda? Da, naravno, pa kažem. Kunjere bi doveo na vlast. Ne bi ni jedne ni druge, onda bi ti samo blebetao i sjedio u oporbi i brao saborsku. Zato kažem, legitimno su pitanja. Onda je najbolje da niko ništa ne radi, ali to je čin povjerenja. Dakle, mene 20 godina gledaju i čitaju. I sad, ako ćeš ti povjerovati zadnjoj verziji, ne znam, Bujančevoj ili čiju već, a ne onome što me 20 godina gledaš i slušaš, pa onda takav birač mi ni ne treba. Dakle, radi se o činu elementarnog povjerenja, da gledajući nas, prateći što smo sve, za što smo glasali, evo, ako ništa drugo u Saboru od početka do danas, evo što smo krivo stisnuli za ili protiv. Dakle, to je pitanje povjerenja da mi imamo i muda, i pameti, i iskustva da donesemo prave odluke. Evo, to povjerenje tražimo. Ajmo sad napraviti jednu tranziciju, ja ću to vješto iskoristiti jer smo sad razgovarali o Milanoviću. Sjećate, sad smo i govorili o ustavnim intervencijama. Ustavne intervencije, za svaku intervenciju potrebna je 2/3 većina. Jel? Kako nje nema ajmo to tako reći, u obliku jedne stranke u ovoj postavi Hrvatskog sabora, onda su potrebne uvijek te ustupci, quid pro quo, trgovina, kako će se već to nazvati, za ustavne intervencije prilikom pristupanja, odnosno za ustavne promjene kako bi se uopće pristupilo ovim završnim, dakle, fazama pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Tu su dijasporu kresali, da. Zoran Milanović je imao te uvjete. Kako je to? Pisao sam...
socijalna pravda, ne nešto socijalna demokracija, nego rezanje i onda još pritom slanje u autobuse, ne znam, čovjek iz Brčkog u autobus za Tuzlu u konzularno predstavništvo. Derao sam to krvavo u kolumnama, proguglaj. Ali danas je drugčija priča kod njega, drugčija. Tad je bila takva. Dakle, da su oni iskoristili to, da treba... Oni su za EU još više od HDZ-a. Ali oni će podržati ako, pošto HDZ preko HDZ-a BiH i njihove infrastrukture uzme sve te glasove, da se skreše broj zastupnika dijaspore. I ti kukavni taj HDZ, takav je bio pod Jadrankom Kosor, isti kakav je i danas, umjesto da kaže ne, evo glasajte protiv, nećemo ući sad u Europsku uniju jer vi ne podržavate jer ucjenjujete zbog stvari koja nema veze s tim. Oni im pristanu na tu ucjenu. Jer su jednako kao i. Pa evo zamisli da je rekla Jadranka Kosor, ne pristajemo na tu ucjenu, obraćamo se hrvatskoj javnosti, mi smatramo da interes Hrvatske ući u Europsku uniju, HDZ će glasati za i partneri, ako SDP protiv ulaska u Europsku uniju glasa protiv, ali nek ne traži neke izlike i ucjene oko stvari koje nemaju veze s tim. Isterali bi ih na čistac. Da. A ovako podvili, to pokazuje koliko je HDZ stalo do Hrvata izvan Hrvatske. To je zapravo i za jedno proučavanje, dakle, pozicije koje su tada zastupali nominalno i koje danas nominalno zastupaju Jadranka Kosor i Zoran Milanović. Ali napravili smo. Pa Andrej Plenković je bio njen kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a i završio zadnji. Pobjedio ga i Prgomet i čekaj, ko je tad još bio? Prgomet je bio Kujundžićev kandidat za zamjenika, a on je tad pobjedio. Bože, ili Vaso bio od Karamarka i Vaso imao, najmanje je tad... Prgomet je bio kao potpredsjednik, on je dobio najviše, ali čak je i od ovog trećeg kandidata, kandidat za zamjenika predsjednika ili potpredsjednika, dobio više od tog mlađahnog tad Plenkovića kadra Jadranke Kosor. Ali pa ti likovi, kako bih rekao, kad ti 10 godina slušaš gospodin premijer, sad s tebi stapat se arhetip premijera sa Plenkovićevom glavom. I tebi se čini, evo, on je rođen za premijera. Ali ko je taj lik? Pa postavio ga neko tamo Ministarstvo vanjskih diplomacija, doživio taj debakl s Jadrankom Kosor, onda su ga padobrano stavili na čelo HDZ. I on zna unutar te svoje spike. Ali recimo mi koji smo kreativno nešto stvarali od nule, on nije prošao ovo što sam ja prošao. Kako niste padobrano? Pa kakvu je on imao potporu u bazi HDZ-a, je li on radio godinama i desetljećima unutar HDZ-a, je li prošao sve normalne puteve, pa da se kandidira i bude izabran za predsjednika HDZ-a. Nego spustili su ga ovako, jer im je trebalo to umiveno kao centrističko lice u tadašnjoj konstelaciji i pokazalo je da je uspio. Ali isto tako ću te podsjetiti, on nikada čisto politički nije dobio izbore. Dakle, Milanović, a to opet zahvaljujući HDZ-u, jer je Sanader onako zbrisao, neobjašnjivo kako je zbrisao i završio u zatvoru, Milanović je imao komotnu većinu. A kako su ti izgledale Plenkovićeve pobjede? Prva je bila ona prevara s HNS-om. Jel' tako? Dakle, HNS koji dolazi na listama SDP-a, Ivan Vrdoljak, se odlomi i održava HDZ nakon što je otišao u Most. Onda raspiše izbore u pauzi u sred te korona krize, stožerokracije. Vili Beroš, stožer, svaki dan na TV uvjeravaju ljude da im je spasio živote. Vili najviše dobije preferencijalnih glasova. Izlaznost naravno niska, 42%. To mu je bila druga pobjeda. I treća takozvana pobjeda je ovaj biznis projekt Marija Radića, gdje su na kraju prevarili prevaranta jer su mu oteli stranku. Oni krivičnu prijavu protiv Plenkovića stave pred izbore plakat u Vukovaru. Eto, Plenković se radovao padu Vukovara 1991. Pa pazi, nema većeg protivnika Andreja Plenkovića od mene, od početka. Ali meni je to degutantno. Meni na pamet ne bi palo da ja kažem da se i jedan Hrvat, uključujući i Andreja Plenkovića, 1991. da je za njega oslobođen Vukovar. Oni stavije taj plakat i nakon par tjedana isti ti otrče njemu u krilo i Nina Koržinek i dalje ministrica kulture i sve se ovo plaća što se plaća i sve ok. Znači, to su njegove pobjede. On nijednom nije pobjedio bez kuhinje. Bez kuhinje. Evo, objasnio sam ti tri njegove pobjede kako su izgledale. Ali dobro, evo, borimo se u tim uvjetima. Da. I to ti je razlika nekoga koji je postavljen odozgo
i nekoga ko kreće od nule, od ulice. Ponavljam ti, bez prostora, bez para, bez išta, štand na leđa, na -5 na trg Bana Jelačića otvori. Ja da sam znao koliko je 10.000 potpisa prikupiti za predsjednički, nisam siguran da bi imali hrabrosti ući u to. Srećom nisam bio svjestan tad, ali uspjeli smo. Da, dobro, to jest zahtjevno, ali evo sad smo dobili filozofskim ili logičkim rječnikom dvije premise, to je Zoran Milanović, dobili smo odnosno izbori u Bosni i Hercegovini, dobili smo DP i sad ovu, dakle, najnoviju inicijativu. Nećemo sad daviti sa nekakvim teatralnim uvodima u tu temu, ali zanima me je li ostalo nešto u zraku, nešto što biste htjeli ili što ste htjeli možda u emisiji Otvoreno još reći, ali niste imali. Ma dobro, Otvoreno je kratka je forma, 4 gosta, 30 minuta i to, mislim, zato je podcast bolji. Sve tu jasno. DP je tražio vidljivost, kao evo oni sad sjetli Hrvata u BiH pa izlaze na takav način. Budući da su oni politički mrtvi i kompromitirani, onda nekako prlja i tu temu. Evo, to je neka nije to DP-ovska, to je najvažnija hrvatska tema. Pa sjeti se Pelješkog mosta. Kako je izgrađen Pelješki most? Tako što je Milorad Dodik uložio veto i što ti je Skupština Republike Srpske potvrdila taj veto na odluku 2 bošnjačka člana predsjedništva, Džaferovića i Komšića, za tužbu u Strasburu, pa je omogućeno građenje Pelješkog mosta. Ljudi to zaboravljaju. Pa nije ti isto na tolikoj granici, jel ti država u kojoj ravnopravno sudjeluju Hrvati, dakle imaju kontrolu i službi i vojske i svih političkih sigurnosnih tokova, ili ti je tamo muslimansko-srpska država. To ko ne razumije, ništa ne razumije. I sad nešto što je sve hrvatsko pitanje se svodi na nekakvo DP-ovo, evo, signaliziranje vrline ili bockanje HDZ. Dobro, ali činjenica je da su stavili na dnevni red. Međutim, ono što je zgodno ispalo, što su oni isterali HDZ na čistac. A HDZ je u istom onom jadu u kojem je bio i vrijeme i Sanadera i Jadranke Kosor po tom pitanju, dovoljno uguglati Androković i WikiLeaks. Pa vidi u depešama američke ambasade tadašnji ministar vanjskih poslova Jandroković kako govori o Hrvatima u BiH, o trećem entitetu ili o Boži Ljubiću. Tada. Pa pazi, njihov kadar, Tonči Stanišić, veleposlanik u Sarajevu, se hvali o oslobođenju nakon što su drugi put nametnuli Komšića da je on prvi strani veleposlanik koji mu je čestitao na izbornoj pobjedi. Na čemu si mu čestitao? Što je bošnjačkim glasovima drugi put uzurpirao tada mjesto hrvatskog člana predsjedništva. To ti je HDZ. I što od njih čuješ danas, uključujući Plenkovića danas u Sarajevu? Oni to sami trebaju dogovoriti. Pa kako će ti s Bošnjacima dogovoriti? Pa zašto ne kaže Ukrajini? Evo, nećemo pomagati ništa Ukrajini, nek se oni sami s Rusima dogovore šta će i kako će. Užas. Čisti užas. Dakle, oni su kukavice, oni strepe od Brisela, valjda razmišljajući o privatnim svojim. Kako biste vi riješili? Evo, Knežević vas je prozvao, Domagoj, ne znam, jeste pratili to? Nema o mene šta prozivati, dakle, on je tu savjetnik Gordana Grlića Radmana. Dakle, to je ili cinizam ili idiotizam, ne znam šta je gore. Da on kaže s kim ste vi kontaktirao od Međari. Pazi, oni 10 godina na vlasti. Imaju predsjednika vlade, ministra vanjskih poslova, oni postavljaju diplomatsku mrežu i sve ostalo. I sad bi mi iz oporbe, s kim smo mi, pa šta si ti rekao o Macronu? Šta je tvoj Plenković rekao o Macronu? Odabrali ste Rafale, ne fantome, sa strateškom odlukom i eto, partnerstva s Francuskom. Čak su deklaraciju neku potpisali tad u Zagrebu kao strateško partnerstvo. Par tjedana nakon toga francuski veleposlanik u Sarajevu zajedno s njemačkim još par piše otvoreno pismo Schmidtu da slučajno ne promijeni izborni zakon korist Hrvata. Dakle, čista antihrvatska politika naših velikih strateških partnera Francuza. A Kneževiću bi poručio bolje da ne kažem. S kim sam kontaktirao i ti koji intenzivno rade najjače sad za hrvatsku stvar, šta su o njima rekli. Znači, samo nek ne smetaju. Ništa se od njih ne očekuje da će napraviti, samo nek začepe i nek ne smete. Da stvar bude smješnija, i sam je zapravo gospodin Knežević rekao da se i on nada Talijanu, a ne Francuzu. On se nada. Pa šta se ti imaš nada? Dakle, Hrvatska je punopravna članica NATO pakta i Evropske unije. Nismo megalomani. Ne može mala Hrvatska utjecati presudno na politiku NATO ali Evropske unije prema Kini, Rusiji ili ne znam čemu. Ali ovo što se izravno tiče našeg naroda i naše granice, pa naravno da mora utjecati. Visoko predstavnik. Pa oni su i Srbiju puštali da otvara, zatvara poglavlja, dokumentacija Vukovarske bolnice još uvijek u Beogradu. O čemu govorim? Dobro, kako biste na kraju ponudili rješenje imajući u obziru, dakle,
ovo stanje kako ovako, jest. Ne, ja ne volim ove niti. Postoje neke stvari koje su javne, dakle, vrlo jasno, personom non grata bi proglasio Željka Komšića, oni nisu imali hrabrosti ni za to. Ne pozivaju ga više u Hrvatsku, ali ga nisu jasno proglasili. Radiš i sa partnerima neke stvari. Puno je usluga Hrvatska učinila. I Amerikancima i evropskim nekim stvarima. Pa ima li nekada reći ne ili gledaj. Ne tražim ništa za svoj narod što ne smatramo treba imati Bošnjaci i Srbi u BiH, ali samo fair play. Pa ne možeš mi gaziti narodu u BiH tvoj ambasador, a ja dajem milijardu za tvoje avione i kao nekvi smo strateški partneri. Ali on to ništa ne radi. Da. Oni ništa ne rade. Dobro, ali ovo sad, dakle, što smo govorili... Njima je Hido veleposlanik u Beogradu. Ovo što vam je, kako se zove, Zahir Agić. On je rekao, nikad nećete imati Hrvata. Niko nije ni spominjao tu Herceg Bosnu. Dakle, spominjalo se mogućnost Hrvata. Lik je tragikomičan. Dakle, on je u kampanji, mladi kadar SDA. I sad oni su već bili spremni. On je došao u Zagreb da on gleda ovoga SDP-a u oči. Ja ti kažem, neće biti Herceg Bosne. Ko je to on, jamac veliki Bošnjacima, koji on rekao da neće biti. A onda sam mu lijepo rekao, na 75% teritorija BiH ne može zastupati te stavove. Nego govori u ime 25% teritorija jednog od 3 naroda kao da je to cijela BiH. I sad slave ga kao velikog junaka i gaziju kako imao hrabrosti, došao u Zagreb, ko da je došao na trg Bana Jelačića, a ne dovezao ga auto u krug HRT-a, togonal ga sa Sokićem dočekao, kao i sve nas popili Sokić, našmikali ga, on to rekao i otišao u Sarajevo. To je ovo što smo pričali na početku, dakle, ova estradizacija, kad se pripremi sve kao... Ma dobro, to je za njihove bošnjačke interne, sad izbori su na jesen, pa se oni tu sad dokazuju ko je veći gazija. A meni je potpuno nejasna dugoročno ta iracionalnost bošnjačke politike. Da jedini oslonac, pa to su u prošlom ratu imali otvorena vrata prema zapadu, da oni tu grade sami zid prema Hrvatima. Da. Jer situacija je takva, kad tad će oni opet srpski pritisak osjetiti. Dakle, nema u Republici Srpskoj nema nijednog političkog faktora koji bi milimetra odstupio od ingerencija Republike Srpske. Oni samo čekaju povoljan trenutak. Ali ovi očito igraju na tu varijantu BiH kao dvoentitetske, Republika Srpska i bošnjački entitet, kako oni očito vide federaciju. Dakle, virtualno se bore protiv Republike Srpske, a u biti sve ove odluke koje im je asistirala i međunarodna zajednica išle su isključivo na štetu Hrvata. Je li pretenciozno, nerealno, infantilno razmišljanje, sklapanje u doglednoj budućnosti nekakvog partnerstva između Hrvatskog i kad bi se naravno promijenile neke stvari prethodno, nekakvo partnersko ponašanje hrvatskog i bošnjačkog naroda u dekonstrukciji Republike Srpske? Je li to uopće realno ukidanje Republike Srpske, vraćanje na nekakva početna miješanja karata? Gledaj, nije bilo lako u Daytonu potpisati, ti imaš dijelove koji su većinski hrvatski bili, kao što je Posavina, koji su ostali u Republici Srpskoj. Nije bilo lako ni bošnjačkim predstavnicima potpisati Srebrenica da će ostati u Republici Srpskoj. Pretpostavljam da ni Srbima nije bilo lako potpisati okolica Sarajeva gdje su bili većina i što su držali. Tu je par stotina tisuća ljudi otišlo onda nakon tog potpisa. Dakle, taj Dayton je bio jedan težak kompromis za sve, ali svakome je bio bolja solucija od nastavka rata. I tu nema čisto rješenja. Zapravo Srbima bio najbolja. Dakle, iz Hrvatske, evo kad kažu, znaš, trebali smo ući u Banja Luku, pa šta god na to rekao, pa Bošnjaci bi ti onda naseli Banja Luku. Šta bi mi evo uzeli Banja Luku? Uzeli smo jajce, pa sad Bošnjaka više u jajcu nego Hrvata. To su inače neki problemi u percepciji. Recimo, ja sam nedavno izašao s jednom tezom, ni od koga to prije nisam čuo, gdje je bila, ali baš idiotizam Ante Pavelića i ustaškog pokreta. Kad već Maček nije htio preuzeti ovu njemačku ponudu da proglasi tu njemačku savezničku nezavisnu hrvatsku državu, ajde dovedu ove iz Italije, oni će. I umjesto da je proglase u granicama Banovine, što je uglavnom kompaktan nacionalni teritorij koji su mogli kontrolirati bez represije, oni je proglase do Drine. I utrpaš u državu 1 milijun Srba i 1 milijun muslimana i imaš situaciju gdje nikad nisi ni pola tog teritorija kontrolira. Pa onda imaš četnike, partizaniju, ustanke, pa represija, pa kontrarepresija i na kraju ode sve k vragu. Dakle, manje je Drine, a
više gledaj konkretno Hrvatu gdje možeš pomoći, gdje on. Pa na kraju, ne znam, Jure Boban vrte se po Drini, a četnici ti kolju po Rami i po Dalmatinskoj Zagori. To je ta pamet. Da, dobro. Evo, ja sam liberalan, pustiš čovjeka da... A evo, daj mi kontraargument. Evo, šta ti misliš sad da će, evo, danas 1,5 milijuna muslimana, a mi smo Hrvati u stvari, odustajemo od svega. Dobro, svako vrijeme nosi svoje, ali ovo bi otišlo u krivom smjeru. Ja sam za Srbiju do Drine, ne za Hrvatsku do Drine. Ali dobro, to sam ja nisam gost ovdje. Ako bismo još se zadržali kratko na toj temi, može li se uopće konzumirati ova parlamentarna demokracija u tom obliku u Bosni i Hercegovini, odnosno unutar hrvatskog naroda, dok postoji ovaj kohezivni faktor, dok postoji ta bošnjačka ugroza? Zapravo ispada da je HDZ BiH najviše u interesu ovakve stanje. Pa evo ti vrlo jasan pokazatelj. Dakle, ti si u srpskom i u bošnjačkom korpusu imao promjene vlasti. Da. Bitne. Tu je međunarodna zajednica kumovala. Znaš, kad oni danas zaboravljaju jednu stvar. Dakle, SDS je bio stranka Radovana Karadžića koja je te zločine i vodila i počinila i stvaranje Republike Srpske. Međunarodna zajednica je uložila silni novac politički pritisak da njih obori i da instalira Milorada Dodika. On je imao veze sa tim ratnim stvarima. Bio oporbenjak, da. Bio oporbenjak, biznis i tako dalje, američki igrač. I oni ga instaliraju i na kraju tjerao liscu isterao vuka. Jer za razliku od SDS-ove vlasti koji su mogli ucenjivati Hagom, njega nisu ni mogli s tim. I ti možeš danas srušiti Milorada Dodika, ali dobit ćeš nekog još mlađeg, još agilnijeg Srbina. Recimo, ova sarajevska politika, oni govore koji ovo Hrvati šuruju s Dodikom. A oni s SDS-om šuruju. Sa strankom Radovana Karadžića oni formiraju većinu kontra Dodika. Dakle, nemaš ti tu ljupke srpske strane u BiH. Imaš Dodika koji otprilike gleda ovako. Ne podržava on Hrvate u nekim situacijama zato što nas voli, nego što brani Republiku Srpsku 2 koraka od njene granice. Jer računa, ako padnu politički Hrvati, mi smo sljedeći. A od SDS-a se mogla čuti teza. Šta on nešto Hrvate, bolje biti 1 od 2 nego 1 od 3. Znači, oni su bliže tome nek zgaze muslimani Hrvate politički u federaciji i onda je kao čišća situacija možda i njima za odvajanje. To ti je na ponudi na srpskoj političkoj sceni. Kod Bošnjaka si isto imao političke promjene. Evo, sad je SDA u oporbi. Kod Hrvata se to od 90. Dakle, 36 godina je HDZ BiH osvaja većinu hrvatskih glasova. 2 puta su bili izbačeni iz vlasti Alijansa i Platforma kad su sklopili bez legitimnih hrvatskih političkih predstavnika to. I to ti nije rezultat da je HDZ BiH genijalna stranka. Dapače, to je loša opcija. Ali iz straha od bošnjačkog preglasavanja dobar dio ljudi se homogenizira oko najjače, najorganiziranije opcije, a to ti HDZ BiH. Zato ja stalno tupim da je Hrvatima dvostruka šteta se čini, da je našem narodu, se oduzima pravo na politički pluralizam. A bez pluralizma, bez konkurencije, bez zdravog, da tako kažem, političkog tržišta, ti ne možeš imati kvalitetno da političku scenu i predstavi. Da, ali mislim opravdana je i ta homogenizacija u nekoj opravdana onome tko ne želi da mu SDA bude na vlasti. Imali smo slučajeve u zadnjih 15-20 godina od Viteza, ne znam, možda ću pogriješiti, Busovače, Kreševa i tako dalje, gdje su se sukobile dvije hrvatske liste. Rasloji se biračko tijelo hrvatsko, bošnjačko se homogenizira oko jedne opcije i dobiješ što dobiješ. Dobiješ vlast manjinsku zapravo, ali legitimno. Ali upravo zato, kad oni govore o građanskom konceptu, odlično, ajmo napraviti hrvatski taj diskontinuirani mega kanton, pojednostavit ćemo, neće više biti 100 ministarstava nego 10. I to je jedna izborna jedinica i onda neko ona ide po građanskom principu. Je li o tom bilo riječi na Tradfestu? Vi ste bili tamo nazočni? Tradfest su oni predstavili kao da je to bila neki skup ekstremista, da je tu nešto. To je bila jedna vrlo tolerantna, široka rasprava o stanju u Bosni i Hercegovini. Ono što je tu temeljno polazište, što je vrlo jasno napisano u američkoj strategiji nacionalne sigurnosti i što ti je više puta ponovila i veleposlanica američka nova u Hrvatskoj, da Amerika više neće investirati u to umjetno održanje nekih nacija. To su biti ove građanske politike, neka bosansko-hercegovačka nacija, Bosanci i Hercegovci, što oni vole reći. Dakle, jedan politički realizam i pragmatizam, da ti ne možeš silom održavati nešto što
ne postoji, da to više nema smisla. I to je jedna prilika. Međutim, problem je u tome što je ta ista međunarodna zajednica, uglavnom je to američka ambasada u Sarajevu bila provodnik, dakle, nije Wolfgangu Petriću ili Beriju palo na pamet, mogao bi ja promijeniti izborni zakon na štetu Hrvata da omogućim Bošnjacima da i preskoče domove naroda Hrvata i izaberu predstavnike. To je američka ambasada nametala, oni su bili njeni igrači. Sad, tu dolazi do promjene. Međutim, bošnjačka politička javnost i biračko tijelo je toliko ekstremizirano i napumpano maksimalističkim očekivanjima da bilo koji bošnjački političar koji bi rekao ljudi ovo nije u redu, pa ništa nismo dobili od ovoga, samo antagoniziramo Hrvate i protiv sebe i protiv Bosne i Hercegovine, ajmo riješiti taj izborni zakon, nek su sigurni da sami biraju svoje predstavnike. Onaj ko bi to rekao bi bio žigosan kao izdajnik Bosne, kao fašista, kao sluga Hrvata i tako dalje. Dakle, potrebno je paradoksalno godine ispuhivanja tih očekivanja od strane istih onih koji su ih napuhali da bi se došlo do nekog kompromisa. Mislite da smo na putu do toga? Trenutno ne. Ja ne vidim na bošnjačkoj političkoj sceni još ikoga ko ide u tom pravcu. Bez obzira na promjenu vlasti, bez obzira na to što nisu više toliko... Pa isto Tikonaković trojka govori o tome kao i SD. Ne mislite da će se to uskoro promijeniti? To može biti nametnuto. Nametnuto kao što su nametnuti bili i te izmjene, stalno spominjem Berija i Petrića, te stvari su bitno promijenile dejtonsku arhitekturu u BiH, izborni zakon. Čak i na simboličkoj razini tenkovi su ušli u Hercegovačku banku. Evo, srušili su, opljačkali su tu banku i ništa, nikakvog epiloga. Pazi, pljačka banke de facto na kraju. Nakon svih ovih godina, 20 nešto kad učeš crtu, to je bila pljačka i razaranje banke, da bi neke druge banke ušle tu i preuzele posao. Da. Evo. Tad je na vlast bio Stipe Mesić i Treći siječanjska koalicija. Imate li osjećaj da su nas oni, njihova pasivnost ili njihova zlonamjernost, da su nas nepovratno unazadili po pitanju Hrvata u Bosni? Imao si situaciju u kojoj je Hrvatska potpuno pasivno promatra to gaženje političkih prava Hrvata u BiH. To su bile sve HDZ-ove vlasti, uključujući današnju. I asertivno surađivala sa... On govori, eto, toliko Hrvatska pomogla. Ma nije pitanje novca, čovječe. Pa nije taj narod dolje nesposoban da ne zna sebi zaraditi, nego je pitanje konkretne političke potpore. Hrvatske punopravne članice NATO-a i EU. O tome je riječ. A to izostaje. Dakle, pasivno promatranje tog gaženja, a u jednoj fazi imao si aktivno Stipe Mesić, klasika. On je danas počasni gost sajma šljive u Gradačcu. Ali on je meni isto izvrstan, znaš, jer on, recimo, ovi antifašisti, pazi, jedini relevantan političar u Hrvatskoj, Stipe Mesić, bio predsjednik i države i vlade i sabora, koji je glorificirao NDH u zrelim godinama, ne kao balavac od 18. Je bio Stipe Mesić. I oni njega izaberu za počasnog predsjednika antifašista. Pa ja kažem, ako to nije dokaz da to nisu nikakvi protufašisti ni antitotalitaristi, nego su to zgubidani jugokomunistički, najbolji dokaz je to, evo kako su Mesića prigrli. Da. Dobro. Tako da nije svako zlo za zlo, znaš. Ne padne snijeg da prekrije brijeg, nego da... Sad, ova razina podcasta, ova nijansa podcasta koja dodatno želi istaknuti netelevizičnost ili antitelevizičnost emitiranja, to su ova simpatična pitanja kojima želimo otkriti karakterne slojevitosti našega gosta. Prema tomu možemo krenuti. Marko, imaš ti kakav prijedlog za početak? Imaš neku intervenciju, nekakav amandman ili nekakvu repliku na dosad? Nemaš, danas nešto pretjerano šuti. Dobro. Špengler ili Toma Akvinski? Toma Akvinski. Ali smo se referirali nekoliko puta na teze koje su osvanule o propasti Zapada, ova? Gledaj, čitao sam Špenglera od propasti Zapada do svega ovog ostalog što je bilo dostupno. On je proročki neke uvide imao u taj problem sumraka zapadne civilizacije i propast svega ostalog, ali bez ikve nade, bez ikve utjehe. Mm-hmm. Dakle, ono što nema u sebi više nikakva života, nek propadne. Ali nije to baš sa zapadom bilo tako. Bilo je tih faza ovakvih ili onakvih. Znači, neka teža vremena su izbijale nekakav vitalizam.
Tako da on mi je malo premračan i predepresivan. Ako je stvarno ta zapadna civilizacija toliko jadna i kukavna, pa nek propadne. Biće nešto drugo. Ali ja ne mislim da je tako. A Sveti Toma je velikan. Pa gledaj, on je pokrstio Aristotel. Da. A mi smo Aristotelovci. I, dobro, onda dakle ne moram govoriti antička ili srednjovjekovna filozofija, što vam je draže. To je veliko, jedno i drugo. Jedno i drugo, svako na svoj način. Srednji vijek je veličanstveno razdoblje. Ajde, nećemo onda stavljati u dihotomiju Svetog Akvinskog. Ti ovo znaš, ali to je u biti u prosvjetiteljstvu krenulo, gdje su oni svoju ideologiju nekako gradili time što su pretjerano ocrnjivali to jedno razdoblje srednji vijek koje je veličanstveno razdoblje evropske civilizacije. Gdje ti od jednog stanja gdje imaš otpad naroda u Europi na razvalanama Rimskog carstva, potpuna periferija svijeta svega, dođeš do katedrala, do gradova ponovo, do sveučilišta prvi, do književnosti na nacionalnim jezicima. Dakle, srednji vijek, pogotovo druga njegova faza, jedno veličanstveno razdoblje nadahnjujuće u mnogo čemu i dan danas. Kako na kraju krajeva i faktografskih, historiografskih, kako završava srednji vijek? Dakle, ultimativnim nekakvim postignućima, koje druge civilizacije nisu imale. Dakle, nije im palo na pamet imati brod i uloviti ribu da se najedu, a kamoli otkriti novi kontinent. Ali to su zlikovci iz konkistadori, to su bili Katalonija ili Ujedinjena Španjolska? Ba nema pojma, eto ih tamo, ako se nek se izbore, brate, u imi smo se izborili za svoje. Dobro, vi ste rekli Udrito, ni Pavelić, ni Tito. Da. Franco ili Churchill? Churchill. Bez obzira na to što je ovo bio izvan rata, nema nikakve mrlje. Dobro, njemu je velika stvar što je svoj narod održao u toj neutralnosti, u tom... NATO-ve baze, neposredno nakon, možda i prvi nakon rata. Da. Ali ono što je fascinantno kod Churchilla, gledaj, on je ostao sam. Dakle, ovo što naše komunjare ne vole čuti posljedice, to ti je pakt Ribbentrop-Molotov. Dakle, oni su zajedno komadali Poljsku. I sve drže. Znači, što ne drži Stalin, drži Hitler u Europi, a Amerika izolacionizam, ne želi čut za ulazak u rat. Churchill je sam tu. Sam se bori i izdržava. I u biti tek kad ovi vjerolovno 22.6. napadnu Sovjetski savez, Hitler prekrši pakt, onda naši antifašisti dižu usnak. Pa što ga nisi digao u 4. mjesecu kad je Hitler okupirao prvu Jugoslaviju. Toliko o njihovom antifašizmu. I ono što je fascinantno, i ovo ti je najbolji argument, znači mi ne smijemo se dopuštati, politički Hrvati, da te ta jugoljevica gura u ovu zamku drugog totalitarizma. Ključni argument je sljedeći. Zašto Zagreb nije oslobođen 45. Pa zato što nisi imao slobodne demokratske izbore. Nisi ih imao 45 sljedećih godina. Churchill, ratni pobjednik, raspiše izbore 45. u ljeto, izgubi, dolazi novi premijer Attlee, ova što je rekao su izbori u Jugoslaviji kao utrka s jednim konjem, nakon 4 godine opet dobije stari Churchill. Ma mislim, imao slobodne izbore 1904. godine, ali nije bila hrvatska zastava prema tome, zato se zove Ante Starčević, otac domovine, a ne nekakav izabrani. Ovdje si imao duplo, znači nisi imao svoju nacionalnu državu, nisi imao ovo što je sloboda, što je slobodarstvo, sloboda izbora. Da. Zato je Zagreb oslobođen u trenutku kad je zadnji jugovojnik napustio Zagreb, ali možda još bitnije u trenutku slobodnih višestranačkih izbora gdje izabireš opcije gdje ovaj jugovojnik... 30. svibnja ili 25. lipnja? Ovako, postoji nešto što je običajnost, što isto treba poštovati. Oni navode argumenti i ti argumenti mogu stajati da je u lipnju donesena odluka o nezavisnosti. Međutim, slobodni višestranački izbori su čak dublji nekako bih rekao, gledano iz te perspektive slobodarskog hrvatstva. Jer taj izbor hrvatskog naroda i ono što je na referendumu bilo poslije, vodi onda i prema ovom proglašenju države. Ako je već 30. svibnja proglašen kao dan državnosti i ako se on 10 godina obilježavao, pazi, to je lijepo vrijeme, dan je već jako dugačak i taj primio se bio, okrugli je 30. Stvarno se bio primio. Čak i da je pogrešno bilo, da je ovaj opravdaniji datum nakon 10 godina nije trebalo čačkati. Jer ono što je lijepo u tradicijama i jest njihov kontinuitet i trajanje. Da. Tako što se mene tiče, neko ostaje 30. Ako drito uzjaši, tu nema... Dobro, to je sad, na snazi. Na državnosti je 30. svibnja, to smo sad
Ja, ali ako ti ovi ako ti dođu, opet bi mogli čančati, ali dobro, neće. to bi bio. Treba li ukinuti 22. lipnja? Da, ne. Kao ovaj blagdan partizanski. To je apokrifan događaj. Dakle, svi oni koji se ozbiljno bave historiografijom, ništa se tu nije dogodilo. Oni su čuli na radiju nešto da je ovaj napao. Mislim, sad smo ga spomenuli. Pa zbunjeni, nešto se vrtili tamo u šumi pokraj Siska. Tuđmanu je to bilo važno da taj partizanski pokret nije samo neka srpska stvar protiv Hrvatske države, nego da, pa je onda našao taj datum. Ja mislim da to treba istirati na čistac, da je neprihvatljivo u Hrvatskoj bilo kakav totalitarizam. Znači, ne možeš mi prodavati antifašizam koji nije i antikomunizam. Završena priča. Zato ja sam to ovako definirao govoreći o nama. Mi smo dosljedni antitotalitaristi. Ja za sebe kažem, ja sam protufašist, antikomunist i antifašist. Da, ovo je zadnje, ono što definira. Mate Bulić ili Dubioza kolektiv? Ma dobro, ta Dubioza, ti neki skakutavi Šega Raja, to bi je ono... Mate je stekao taj status kralja dijaspore, to se trebao vidjeti. Ti ljudi koji su morali ići trbuhom za kruhom daleko i tako, i onda kad čuje malo pjesmu, te motive rodnog kraja, to je... Pa dobro, ali što bi radije u autu, evo poslušali, Matu Bulića? Gledaj, u mom autu si ti isto oko za televiziju što sam ti rekao, ovi juhuhu, ove pjesmice, s malom djecom ja nikvih ljudskih prava nemam. Znači, kad sam u autu, djeca su mi u autu. A što prije njih? Jeste uopće muzikalan tip? Jeste li ovoga za glazbu? Pa znaš šta, što si stariji kao da ti uho drveni ili kao kad sam mlad bio, gledam tu Nirvanu sad na tvojoj majici, ja se točno sjećam tog jutra u Mostaru, bio sam prvi srednje, već je ovo rati u Hrvatskoj, kuha se kod nas, kad sam prvi put na Omladinski radio Sarajevo, bio drugi program, kad sam prvi put čuo Smells Like Teen Spirit. Čujem Nirvanu prvi put u životu i ti osjetiš da je to nešto novo, da je to nešto veliko, kristalno jasno. Recimo, slična stvar mi se dogodila na drugoj jednoj razini, tad sam već bio student u Zagrebu u Domu na Savi, isti taj Budilica, mali radio, ponio sam sa sobom, krene neka pjesma, ja ne morem bez nje, ja sad slušam, nije hrvatski, nije ni italijanski, šta je, osjetiš ti da tu nešto ima. I stvarno taj u početku, taj Val i Vitasović je faca tad bio. Kako bih rekao, kad nastaje nešto novo, čitav jedan novi žanr, ali svaki žanr se onda iscrpi, tako da danas, evo ne znam, ili je to valjda s godinama, s 50 godina ti ne može muzika značiti kao sa 15 ili sa 20. Čak i kažu ono što čovjek uđe u uho do 30. godine ili 22. 3. 4. ne znam. Je li to što ti uho malo ostari pa odrveni? Pa vjerojatno. Ne, jednostavno da se navikne na taj melos i što slušaš, što ti drugi pušta. Evo u mom konkretnom primjeru djeca i te dječje pjesmice na uho mi više izlazi. Ali evo da ti objasnim razliku. Fali mi malo to pisanje. Ja mislim da sam znao dobro neke stvari kao profesor, teorijske i te neke i filozofske, književno-teorijske povezati sa životnim primjerima. Pa evo objasnit ću ti sad, možemo s tim i završiti, razliku između obične diktature i totalitarizma. Dakle, vozimo se s mora za Zagreb i djeca taru, naravno, idu te pjesmice, 4 puta se odvrtio CD. Ove peri rukice. I sad u jednom trenutku moja srednja kćer poželi, mama, pusti Proljetno sunce. To nema na CD-u nego na YouTube. Proljetno sunce, ljeto ili zima, dobro jutro, rudenog zašoha iz vlaku snijegu. Aha. I sad mi smoreni, ona je pusti to na YouTube, ide Proljetno sunce. I kaže, mala, pjevaj, mama. Znači, nije dovoljna diktatura što ti nametne svoju volju, nego ti još moraš sudjelovati u tom ritualu i to ne slobodi svoje. To ti je razlika između obične diktature gdje moraš slušati dječje pjesmice i totalitarizma gdje mora mama i tata još i pjevati te stvari. Ja srećem imam fašistoidne sklonosti, tako da sam ja tjerao djecu da pjevaju i slušaju moje pjesme. Ne znam, ja sam možda tu previše liberal, opet, pa nemam pojma. Dobro, nećemo onda na šport, Dinamo ili Hajduk, znam da je Zrinski, ali... Ma dobro, blago Dinamo, jasno. Zrinski je stvarno ljubav i to je, bili smo Slaven Knezović, glumac i ja i veleposlanici Zrinskog, službeni u Zagrebu. To je stvarno super priča i to je prvi klub mog izbora, a Dinamo, Hajduk, blago Dinamo čuj. Ipak je Zagreb grad u kojem sam 2/3 života proživio.
Mislim, u Mostaru je tako bilo je više ovoga Hajdukovaca zapravo prije rata Velež. Ma dobro, gledaj, Velež je bio sve hercegovački klub. Naravno, Meni je smiješno, evo nedavno čitam, pametuje Jurica Pavičić, konvertiti navijali za Velež, sad naviju za Zrinski. Pa Zrinski je bio zabranjen, Zrinski nije postojao. Znači, Baka Slišković, Jadran Topić, Kulje Vladić, Goca Jurić, svi oni bi igrali u Zrinskom da je bio Zrinski. Velež je bio sve hercegovački klub u kojem su igrali Hrvati, Muslimani i Srbi iz Hercegovine plus još ljudi sa strane. Imali su taj atraktivan nogomet i navijao se za Velež. Ne zbog petokrake, nego zato što je to bio klub u koji se slijevao sav nogometni talent koji je uvijek bio velik tvog Zaviča. Evo, s tim ćemo onda. S tim da i ovaj Velež današnji nema baš veze s onim. Po meni bi najpoštenije bilo da se onaj ugasio klub. Dobro, eto, ljudi su odabrali, ovaj čak nije više niti hercegovački, on je baš jugoslavenski klub. Eto. Ali ima nešto u toj vezi između jugoslavenstva i ovog nekakvog najnovijeg bošnjačkog integralizma, ali otići ćemo opet nazad u politiku, a sad smo baš zaglavili final. Otišli bi na Titana Jaser Arafata, nesvrstane, ali imaju te veze komunizma i islamizma, jer i geostrateški su im se poklapali neki Bruce Lee ili Bore Lee? Upoznao sam Boru Lija, dobro, Bruce Lee je original, Bore Lee je poklonik, znaš, ali cijenim to, pazi, Bore je angažirao u početku čovjeka koji je snimao Svatove u Sinju, ali to su bile one VHS ogromne kamere, trebalo je života imati. I on njega zamoli, plati mu, ne znam, 100 maraka da snima, pa onda on to nešto montira. U Kandžama Velegrada mi je najdraži Borin film. Zanimljiv čovjek bio drag, a Bruce Lee je čudo. To je čudo. To je puno više. Pazi, on je studirao filozofiju na sveučilištu u Washington. Preporučuje malo, prevedene su na hrvatski, pročitat te knjigove, njegove zapise. Fascinantno mlad čovjek sa 20-21 godinom koje uvide ima. Ja to... Nije ti to bez veze. Nedavno sam kod Raleta bio, pa sad Rale pita te sa Goldstein vamo tamo zgazio, veli ja nisam ja nju zgazio, zato je to imalo toliko efekta jer sam to napravio u ljubavi, bez negativnog osjećaja. Jer šta kaže Bruce Lee, i evo ovo nek ti ostane za kraj, to možeš u svemu primjenjivati. Kao treba isprazniti, ne smiješ biti grčevit i nametat kako ti vidiš stvari. Treba biti, dakle, u srazu, u borbi prazan, ali ne ispunjen fantazijama, kaže, i onda, kad se protivnik širi, ja se skupljam. Kad se on skuplja, ja se širim. A kad dođe povoljan trenutak, ja ne udaram. Udarac udara. Znači, ko da samo od sebe, i to je to. To je istočnjačka filozofija, sviđa mi se. Međutim, nisam htio s tim završiti. Nije to istočnjačka samo, pazi. To je opće ljudska, bi rekao. Nije ti on to baš fermao. Dobro, mislim, istočnjaci su ljudi. Ali inače, kod ti Kineza je zanimljivo, recimo drug Mao Tse-tung, on se nije htio liječiti, on nije priznavao ni kinesku medicinu, tradicionalnu, ni zapadnu, ništa. Da. Dobro, je li... Evo, oduševio se liter. Disclaimer, da, kako se uključivost i tako dalje. Ne, ali htio sam reći, je li umrla filozofija u tom obliku, više nemamo niti, nekad su zapravo filozofska djela, ne znam, Renan i tako dalje, 17-18 stoljeće, ljudi su debatirali, odnosno oni nisu debatirali uživo, ali su diskutirali jednom drugom, su kritičke nekakve odgovore pisali, ne slažem se i tako dalje, pa su nastala nekakva velebna djela. A nekako mi se čini da je napose nakon Drugog svjetskog rata umrla filozofija, imamo tu nekakve izdanke koji se proglašavaju velikanima i kao da je u zadnjih 25 godina, potpuno smrt. Međutim, upravo sam to htio pohvaliti, postavio je taj kratki espresso kao nekakav oblik, iznošenja ovoga svojega mišljenja, pa nadam se da ćete to nastaviti u podcastu, pa i debatirati i diskutirati konfliktno. Kako se kaže, nada je obostrana. Da, dobro. Hvala lijepa na gostovanju. Hvala na pozivu i samo drito. Dobro, to je bilo.